Нюрбалуғарны электр карларнағы суол уапсай уғына 430 км. Улус алтата қазбидіне элекке сайынлары кығынлары қарғыға суық оңғолы бұт суолынан аяны оқтурға тұстақ бұлан сорук тұр орынан үлені ұйтар. Бір самай уғын қайысқанан жарқантан қатыға дере суол болар. Бұ суол уапсай ұстата 100 км. Кәндікі сылларға бұ суолға үлі күшкі барар. Манна сөрен кығалғанан қойыққа дере марқоры хүт орағыны болара. Оларын моста тұтылдан бұба прос уғылында. Оларын конатчан үрағар қарғыстар өскүйлер манна улус алтата тұсыллақ программаға кирсен моста tutulduğun turorсар. Улахан мостанада так проектның оттырып бут 100 миллион төлән кабарс кадыр оңор буттара так гыната 906 миллионнах моста. Онотан да бигүлен министерство транспорта ләһәҗәбет бу безопасная качественная дорога национальный проектка искусственный сооружениялар кидләр даны кирер боллардан биги бу моста тутута республика буланыгар киряхта онна федеральный качуу турулукта. Та он тагынан буолга бартыгар онтан такырак бар. Ол үрактырга билген 5 сирге биги улахан турбалары төһрән турабыт. Так билген өссәдәгәне алтта хеттерге улахан мос та улахан турбалар төһәттернәдә ячага онна Мосатулунана бу кайысқаннан хыры толыра хылгыты. Хамай кухан хира буолтан участок малсайтан қатыға дері. Оны бұлырыңыттан партнер тәрілтті икыл ұстатылылан білген астаны хайдың аны қалғата хыджар кығақ барелінне әхил хайын бүлетін хитер яқтақ. Осы хумата тердон 2 миллионнақ. Қасаме оннан сыл саңмай устық суоллағынан атырбыт қорыла суол әті. 6-10 километрді әкерчігі бәл тұрақтырынан 2 су қайындылары. Бұ суол оңыруға ұлу салтата біліңі кәмге жөреләғынан итенне табығастағынан көддірбіт концессионы сөбіліңінен партнер тәлітен кітары доғабар түйерсен бара суаға 3 сыл егер суол оңығылан қырадамасығына төгірік сыл айындырғар жөреләқ болла. Администрацияны гітті концессионное соглашение түйерсергі бағарымы бұд. Хетті ғыллақ, хетті ғылы бұға содержание номеровод, он общий гумата хүйсүр балтамылленнах үле болты, проектный номер бупут, бәби топутуар, тух экспертизы бупут, он концессионное соглашение тёрсен үйсі бұтын үлелі хидел. Уту херетін үлеті маңнай бастыка хылбытығар улақанна күз қалсы бупут, утун төхәрі мараната хол бұтын үйсі бұтын. Земполотнотун битерен билеген 6 километр гравийное покрытие қалан тұрар. Эхил хүбе 1 жылға уже битерек біттен бұланнаға делет. Бір улахан үлі сөйлес олығар барда. Бұл сол безопасные качественные дороги федеральный программа қапсан дойду оны улус қағаныларттан үбіленен оңылында. Сол 400 категориялақ болла. Бөліні аукционға күйен Нюрба автодор қатшақтан бұты петнестіғ тәлілттен орды. Бұл хол 4 категорияден хол болар. Аукцион түбігінен хүбе 7 апрельге контракт баттамыта. Онна бұл подготовительный үйлелер майыттан халамыттыра уже. Хол кытытығар талақ кәрдәхіне 2 метр талақ кәрдәхіне барыта. Онна хол ұғына примерно бұл 4 километр. Хүлі почти кратик 100 километр толсу сотып 4. Онна бұл опсай Хол коротгутын күдік песчано-гравийный смесь болар, антон дорожная одежда грунт болар. Олонно бұл местный барта урбаниттар кіттіған билге үллән бары точно в срок туттарлыута, білейін бұл аквода эксплуатацию уже ұлылан тұрар. Нехелейки карларнағы суоллары тағынан улус салтата куараты хинағы суоллары оңыруға әмия болғымтатын урар. Улус бюджеттен біленен қағызда сылын куараты хинағы суоллар аспалланалар. Маны тағынан байылғаттан Нюрба куаратын томнар суол оңғолла тұрар. Бұ суол үсті хүмек қарақсан оңғоллуа федеральный суолға кирсерін бұғытынан аспал бүріхіннәк болар. Икки контрагынан бігі Нюрба куарыққа, онна Октябрьская нехелейке 100 километр фолу асфальдаты бұд, улусалары, ол күрдік Антоновка Чусоскойын. Бекурина, Нюрбага, Рестофора Максимова, Октябрьской, он Баян Чусоскойын орду, 100 километр
сол асфальтатыбыт. Онтон ураты болланы бии федеральный контрагынан бүдүү федеральный хулыгар капитальный ремонтга үлеләтибит. Онно эми агыс километр кереңе асфальтатыбы бу Нюрба бизнуен. Нюрба бизнуен үлеләтибит. Быйыл теппитим курдук агыс километр кереңе урдубут. Онно болланы хасын эхил хеттаңар километр уруктак. Осы бии контракт бутнан 15 километр 500 метрнең уруктак. Асфальттак бут. Бу суолларын оруга баһыйар үксүгөр олохтоох терилтелер ылсаллар, дойдуларын тухугар үлелерин ütөсү бастақты оңороллар. Агроснап терилте куарат суолын аспал уралларгар белемнехини тахынан чаппанда суолугар үленигитта. Маны тахынан терилте куаначчаан үрагар бар пантоннай мостаны көрөристер. Но в этом году сделали 3 мостовых перехода, установили гофрированные трубы, сделали подъезды, подготовили под асфальт. Вилюй Автодор после нас заасфальтировал. Установили барьерное ограждение, соответственно, на всех 3 мостовых переходах. Также в селе Чапанда было отремонтировано 450 метров дороги с установкой тоже барьерного ограждения. По содержанию, по Нюрбинскому улусу, ямочным ремонтом было отремонтировано около 5 километров дорог. То есть это по ямочному. Также у нас за нашим предприятием содержание понтонного моста через речку Каначан. В принципе, сроки были установлены, сроки были сняты. Суол олох коруктумра ден мәнәгә пәттәр канна суол барда сонна сайды бар. Маны өйдән улус салтата нехилене олого тупсаргар бир сүрүн кайыскатынан суолың уруу болар. Бу хабарылан 5-6 сылынан улус кая багар нехилегер кыһыннары сайыннары төгүрүк сыл каргыга суок аянныр кыак бар боло. Там бу основной туохпут хамай тутан турар бу Куаначчаан мостата, өскөтө Куаначчаан мостата туллан Тату тулун даганы бу биге катыга дер хайнары төһө багарар. Кадын бары кемге хеджер кактакпыт. Инегенен бу уллар бары тоңоллан бителлер хеммир 2-3 балта кылдык болар бу. Бу суолың урутугар улус салалтада алроса жебедениттен кийлелүптен үленыгытар бара суога үс сылыгар улус ихинега суоллар кахаңыта агарда тобустулар. Бу үлелер манан моңордан маттар өссекке дыгынча сүрбалта сылга дери күстә хүлә күтер. Бу барыта буланнан бәйтин нарынан баранихер. Алмастан кийлер дивизион сотугар хөттә хүбү, әлбә хүбү көрдүбүт. Ол көрдүк үһү сылбытын биһиге Нюрба коратыгар бу тымыр улусаларын асаллахнын ыттыбыт барыта холбан 2-3 миллион бүйсыл барда. Быйылгы хылгати Нюрбинканы торур моставытын биһиге оңордубут. Ити архитектурный решениятын уаттан көстен Чусовской улуса бастакы сулоя ити бахарна дипуалы оңолунна итиннеттан оннати эпипи курдук Бикурина, Христофорова, Максимова, Октябрьская улуса саляннылар. Барыта холбан бу конкурска кыйбыт Ирик Вилюй Автодорга 30 миллион баран турар, оннаттан дөссө хүббе миллион барыктак. Эйилге хылбытыгар, итинне эбии Нюрба коратыгар эмие биги Чусовской улусабытын, ити федеральный объездной хоговыт еддектакбыт полностью, эмие тинне конкурс билер якбыт, оннаты Манчары улусаны асфальдыктакбыт, оннан дөссө ити Николай Петрович Кудряшов аэропортка кирес солтан Тибек жөлөннен барахын объездной хоговыт эмие асфальтирование буланды быт. Бияка халар бир хамы улахан тымыр болбут улусабыт хебескей. Ити боллаганы биһиге бәбит береме битигер 15-16 сылларга проектный сметный документация оңотторун турабыт, государственный экспертизалар. Бәта ити улуса уһуна 2 берестә курдук болар. Итини биһиге бу транспорт онна хол кахасыты министерствотыга берен турабыт. Исунныңы итиннаттан биһиге кәтәһәбит республика дорожный фондатыттан үп катчакаллагана итинеме биһиге холга ылсык паттеннереннәре бит. Элбәк вопроста киректерин сөп Нюрбинка мостатыннан ити кайда качыслак тупук көттен бу барыта Нюрбинка мостата барыта проегынан оңолунна итинне өрсылларга кетен көрөгө утахама төһөннән кәләрин көрөн хөттөк диаметрдак турбалар түстүләр, оннан куттал суак, оннан була кырымослары туталлар, биһиге була тинне хөттөк техническое решениены проекттах моста туран турабыт, архитектурный решениятын ме көрдүбүт,
Onu tehoroqtar eteller tora torar iti mostadien, tora turbat urukku holbut tımıra on holbut kayıskata onun hollan bolan ondan asfalt kutulunna. Ehilinne trotuarnay doroşka kutulluqtaq, emi betonirованнай. Ondan bihige ehilge hılga. Nübba koratın toqpar bu bayan mikrorayona hıntır barıta asfallanıqtaq. Mana bihige barıtın ottamaqtanıq tustaqpıt. Bu rayon строительный управлениета bu oputta halayatçı Makar Hemen Sömüğüne halayar. Kinler itinne ülahittere huval qahası oterek bittir. Главный специалист Koçara Vasilya Alексеевичка maqtanıq tustaqpıt. Kinler ottan huvatun uçuatun onun ottan hıllağı bulandan qanlı korat ulusları da orağına diye. Sual olaq törde diyen hepte. Bu haydı törde bolar. Olihim ottan bihige ulusal altata bu nübak orata da bolun nehelekter bit kadlara holları oңорогга bulanları heptök bulan bıhıtnan üleli olur. Bu kurduk Nurbaluğugar soğuluğur ülete tehigin bıspakka barar. Ulu sağıltata übü söpka tıran üleni tühmeğinen nardan turorumut sığılıgar çugahatar çugahaniyar.